Aduh, bukannya itu Mr. Will? Kok dia diseret-seret sih? Aduh, astagfirullah, itu bukan manusia. Aduh, kasihan Mr. Will. Aduh, gue harus minta tolong sama siapa ya? Aduh, gue kayaknya harus telepon Ayu. Siapa sih yang nelfon gue? Aduh, Ai, kok telepon gue nggak lo angkat sih? Lo kemana sih, Ai? Aduh. Kemudian Ray nelfon gue. Kenapa ya? Halo Ray, kenapa? Kok tumben lo nelfon gue? Ada apa? Ai, lu di mana? Ai, barusan gue ngeliat Mr. Will. Barusan Ai. Ray, lo ngomong yang jelas dong. Mas Will kenapa sih? Mr. Will diculik sama sesosok makhluk menyeramkan gitu, ditarik-tarik di depan rumah gue. Apa? Makhluk? Maksud lo apa sih? Iya, tadi gue ngeliat yang narik Mr. Will itu bukan manusia, Astaga, Ray. Terus sekarang gimana dong? Kita harus minta tolong sama siapa nih, Ray? Nggak mungkin kan kalau cuma kita berdua yang bantuin Mr. Will. Gimana kalau kita minta tolong sama Pak Ustadz, Iya juga ya, Ray. Ya udah, gue ke rumah Pak Ustadz dulu ya. Terus abis itu baru ke rumah lo deh. Oke, hati-hati ya. Gue tunggu, Ya udah ya, Ray. Gue selesai beres-beres, terus gue cari Pak Ustadz dan langsung ke rumah lo ya, Ray. Iya. Sudah menjadi begitu. Astagfirullah, lari Ted. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, Doni sama Nak Butet ada apa ini? Kok lari-lari seperti abis melihat setan? Itu tadi aku lihat itu. Apa? Kok Nak Butet jadi gagap seperti si Gagap? Jangan-jangan kerasukan setan si Gagap ya? Itu Pak, tadi saya lihat Mr. Will tadi. Dia diculik itu Pak Ustadz. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Ustadz jadi kaget gitu? Jadi tadi saya ketemu Nak Butet sama Nak Doni, Kak Re. Dia bilang Mr. Will diseret sama sosok misterius seperti itu. Iya Pak Ustadz, tadi Re juga lihat di depan rumah Re. Oh, Mr. Will diseret sama sesosok makhluk yang aneh gitu, yang putih-putih gitu Pak Ustadz. Astaga, Kak Re serius melihat? Serius Pak Ustadz, tadi Re juga udah telepon Ayu, tapi kata Ayu dia mau bantuin cari Mr. Will. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, ayo kita bantu Mr. Will. Mari Ayo Kak Re. Pak Ustadz, ayo. Well. Isn't the blue-eyed boy? You're not so strong now, are you? After everything you did to me, now it's time for the payback. What the fuck are you doing? Why are you doing this shit? Let's not act all innocent now, shall we? Lo gak ingat apa yang udah lo lakuin ke gue? What did I do?
I've always been there for you. Lo jangan pura-pura nggak ingat. Sejak kita kecil, I've always been number two bagi Dad. And the only one who really cares about me was Mom. That's not true. Dad always loved both of us equally. You're the smart one in this family. Figure it out. Sejak Mom meninggal, Dad nyibukin dirinya buat kerja. Dan lo sama sekali nggak ada waktu buat nanyain gimana kabar gue. Tapi kan lo tinggal berdua di rumah sama Dad. Tapi setelah Mom meninggal, Dad udah jarang pulang. Dan sekali-kalinya pulang, dia cuma bahas William inilah, William itulah. It feels like I'm invisible, you know? Feels like I'm not even here. I'm so sorry, Lex. I didn't know. Zip it! Gue nggak perlu dikasihanin lo setelah semua yang udah lo lakuin. But I do really care about you. Well, it's too late. Pak. Iya, Nak Susan, ada apa? Susan. Pak, Mr. Will beneran hilang ya, Pak? Iya, Nak Susan, makanya saya dan Kak Re mau mencari Mr. Will. Pasti bener dong, Pak, kalau Mr. Will diculik hantu dong. Tadi aku ketemu sama Butet, kata dia lihat Mr. Will ditarik sosok putih gitu, Pak. Iya, San. Kakak tadi juga lihat di depan rumah kakak. Kayaknya seperti itu, Nak Susan. Kalau begitu, kami lanjutkan pencarian dulu ya, Nak Susan. Saya bantu ya, Pak. Ya, bagus. Kalau semakin banyak kan semakin bagus yang nolongin. Yaudah. Ayo. Maksud lo apa udah terlambat? Dad udah reuni sama Mom. No! Gue udah bunuh Dad. Dan sekarang giliran lo. Enggak! Lepasin gue, Alex! Lo lepasin gak? Oh! Now it's your turn. Kill him. No! No, please don't! Help! No! Pak, sebentar, Pak. Tadi aku kayak dengar suara teriakan gitu, Pak. Astagfirullahalazim. Lihat, di situ ada orang. Mana Kak Re? Saya nggak ada lihat. Itu mirip banget sama Mr. Will. Sepertinya sumber suara itu dari rumah itu. Ayo kita ke sana. Ayo, cepat. Mr. Will, apa yang terjadi? William! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz. Mr. Will gimana? Sepertinya beliau sudah meninggal dunia. Kau berjanji pada hati yang kini tak lagi berdua. Ku hapus kisah kita yang dulu ku anggap sempurna. Kau ucap kata
semuanya